de acuerdo. Non está de acuerdo. Con que salgamos a calle a respetar para sumar, por favor que o diga, Eu non teño nada de ganancia con isto aquí. Eu non é a miña intención de salir aquí a enfrentarme a nadie. Eu non quero enfrentarme a nadie. Eu quero enfrentarme a ti puto cuarto deportivo que é o que me ve daño. Non quero enfrentarme a ti, Javier. Nin a aquel home. No. Vale? Pero mira, para que a xente estea aquí nesta asamblea, a xente que eu estuve aquí outro día, moitos deles, pois non viñeron. E sabes por que non viñeron?